Mare, agsabay tan tumulat nga mapansimbaan mat ano bigat? Win mare. Mare, ada napansin mo jay simbaan tatay? Awamot kumari, anya ka di ajay. Ni Andrea, sumrek di kumbento tatay. Kasumrek lang magayam, anya ka umangay ti kakaiba ijay. Mare, manual daw ming obserbaran ni Andrea kini Apo Pati. Sa bali iti sweetness da. Apo, Diyos ko, pakawanan dagiti duwang kumari. Tila may chis-chismis dan. Apo, Diyos ko, talaga mare. Isumot lagayam nga, isunati ka na yung mapanmangyap apan ti merienda ni Apo Pati no at dati di simbaan. Uwing kumari, uray dalinda ka da marasyanak mapanpansinda. Apo, Diyos ko, muna Andrea, aya, pakayanan. Ngam, among mare, gwapo nga talaga ni Apo Padi, aya. Han mo ko na nga kursunada mo. Gaga, saan? Nagwagwapuhan lang ako. Anya nga tamang aya ti may bagbaga ni Rodolfo, mare. Sino ni Rodolfo? Tay asawa ni Andrea. Aya, Apo, Diyos ko, kumari. Inyam aya ti mangyari dito barangay tayo dito barangay nagsusun Apo, Diyos ko. Pakawanam Apo dagiti managpasol dito barangay nagsusuan. Permi kumari, duwatan salang ti nagbatin nga matino dito barangay nagsusuan. Kinunampay ako mari. Matino kay pay gayam data nga lagay aya. Win talaga nga matino kami at daba iti matino nga managsimba kin agserserbi ti simbaan nga ikan na amin iti meaning na iti amin nga makikita da kaasi man ni Apo Padi aya isuman iti subject iti chismis yutatan ibagbagami lang iti makikita mi hindi kami bulag iso nga mabasa mi iti garaw iti maysa nga tao. Correct kumari. Narigat kay mat atalaga gamit aya nga agbaliw may sama nga biyag ti tao iti pergenyo. Hoy, excuse me, isuda ti agat aramit iti dakas iso nga isuda ti mang perper di ti bagbagida hanga si kami adagar ti pamanaknakyaw ay hanga kasapulan garaw pay lang amomon talaga kaasi mo ni Andrea biktima dagitay duwa nga reyna ti chismosa diti barangay nagsuswan. Kaya mo tapasubsubang ka? Sige, padasem ta lugubang ka. Uray agkuyog kay kini pasita di kay kabuteng nga duwa. Api kaming bibiyangam iti pagtungtungtungan mi nga duwa. Agsimba ka man tapno mabawas-bawasan mo dagita basol mo. Siyak agsimba tapos duwa kay tulati makitkitak ijay kunti pa rin tumang kay mga duwa di simpaan ke di yung mamaikat data kinaalas ta ugali yo data ko mati kararag yung mamaikat data dakas nga galadyo. Hoy, nasangpet ka mga tao paiso kumari kat paniwalaan yo data bagbagiyo. At least kinyami agbasol ka man agbabawas kami mo pasita no agbawas ka ti basol mo dapat kuma data kinaalas ti ugalim kuma ti una nga bawasa mas na siya at pay hangga gamin unay makikadkadwa data kinibelenta maalyang ka ti kinadakis ti ugali na at siyak pay talaga ti dakis ti ugali na aya won talaga dakay nga dwa nga kandidata ti pagkasanta di Batikan hanyo unay tabaka makasapol kay ti katapat yu dita makasapol kay ti mangturab data yung ngiwa yung nga dwa naata animal tsaka nung kumari kandidata ta ka nung ti pagkasanta di Batikan mayat saa tsak amo kumari ti baga-baga ni training kaya't mo ka di pwede ngam di ba no agbaling ka nga santa ke kailangan kinatay kan kaya mo ka di mari nga ipapatay ka latantap no agbaling ka nga santa jak kaya't kumari jak pay nga naipapas nga usarin tay pultak ka soldado nila kay ko gayanggang ka nga talaga pada talang gaga.